پلیکلی تماشاوان هێژە ئەم جاردنێ ڕۆژە داویمەها ڕەمەزانێ و بەرنامەکی نوڤە لە هەمبەری وێنن ئەم دەخوازن ئەف بەرنامە هانێ jê sûzergirtinê Serokê Civaka Îslamî ya Kurdistanê Birêz Hafiz Ehmed Tûrhalî wê bi mêvanê bernama me înşallah em ê were bernamekî xweş û geş derbas bikin em hêvîdarin hûn jî jê sûdê bigirin mehekî wek bisilman Kurdê bisilman yan bisilmanê cîhanê û bisilmana rojî girtin îbadet kirin Qur'ana pîroz vê mehê de nazil bû ji bona wî înşallah em hêvî dikin programekî xweşê baş bê çêkirinê û Birêz Hafiz Ehmed Tûrhalî kanê di bernamê de û pirsê we jî heve min dikarin bipirsin û ji bona gelê me ji bona bisilmana bi taybet ji bona gelê Kurd û Kurdistanî ew mesaja wî çi ve peyama wî çi ve înşallah yê bi me re şîrove bike û we re şîrove bike. Berî gelî bawermenda hûn çawa zanin salê carekî 12 meha em 11 meha jî fitarin û mehekî jî û Xwedayê Teala emir kirî Qur'ana pîroz a em bisilman rojî digirin. Kanê rojî baş derbas bû ne baş derbas bû çawa derbas bû her kes di gorî xwe dinirxîne înşallah em jî hêvî dikin îro vê varê û Serokê Civaka Îslamî ya Kurdistanê ji me re şîrove bike me rojîkî çer derbas kir bisilmana çer derbas kir cîhanê çer derbas kir belê mêvanê me hatî Birêz Hafiz Ehmed Tûrhalî em ê dawet kirin li ser ekranê. Seyda emo bi xêr hatin. خیر خدا لو به رمضان و تماشاوان و همیان پیروز به خدا عبادت و طاعت و قبول که ان شاء الله. آمین یه مرتبه. سیدای من ام هاتن داوی ماه رمضان سبی جشنه. ماه رمضان وک قرآن دبیجه هاتی حیا کرن یعنی لروشا تماشا کرنا دنیای جیهانی چه هات در باسو ماه رمضانی؟ بله. طبعا اگر فرصه و مروف برسه بده دبی د جیانا جغرافیا مسلمانان دا د جیانا مسلمانان دا گوهرتنه کی پیک باتا لورا مها رمضانه مها کته دا قرآن نازل بویه او جواکا کو مجیر دگوت جواکا عربا قرآن جیر دبیجه بدوی دیسا قرآن دبیجه الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلم حدود الله دبیجه عرب د کفر خدا د نفاق خدا د پرچبون خدا د هفکشتن دا د فسادی دا د فتنه دا جواکی کی گله کی پاشفرو و جواکی کی گله کی لگور جواکی دنیای نه جواکی کی تیگهاشتی بو رغمی بیا قرآن د ماه رمضان پیروز داهات نازل بو د وی قرآن هانه مدید کو جی کی وک مکه کبری وی هشک انسان وی هشک عربی کو ام بحث کن بدوی رغمی وان هشکبونا وان رغمی وان نباشی وان قرآن د جیانا وان دا د جیانا وی جواکی دا گوهرتنه کی چکر او جیان و گوهرلی جیانه کی کو همو دنیا دو امپراتوریت سرکه هبون یک جیرد گوتن بیزانس یک جیرد گوتن ساسانی نکاربون لبرانبر کلتور و چاند و هبونا قرآن برخو بدن او عربی کو وقت پاشبرو بون جوان عربا شورشگر درکتن انسان خودن اخلاق درکتن و او اسلام هانه لهمو جهان بلا بو دم امروف و حقیقت دیروکی پیناسه که دخوازه پیناسه بکه پشتی وفات پیغمبر علیه الصلاة والسلام او پیشکتنه که قرآن عظمشان آنی قرآن او پیشکتن و گوهرینه که چه کرن او گوهرینه که دجواکان داهات چه کرن کولتی رابو فائز رابو کشتن رابو وک هذی براتی آزادی حتی شعار ویدا وک حی علی الفلاح بجیبون لصد حیف مخابن
او گوهرتنا قرآن ده دما پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا چیکر او گوهرتنا هیدی وگریا جاردن ده دست صلاتان دا گوهرتن جی خو به ام بجن تندبون به ایریش و به داگرکریا عربا و ترکا و فارسا و ریا خو بردوام کرد جبویش هم دبینن ایرو اف مها هانه کو مها رمضانیه مها گوهرتن و گوهرتنیه تشتي كو قرآن دبيجه گوهرتنا كو قرآن بحث دكه صد حيف ومخابن دناف جواكا ما مسلمان دا پيك ناي سدامي وي هنه تابي سدامي وي نتنه جبركو مسلمان بوي رنگينه سدامي وي بنگهين جبركو اسلام تبلي دسلاته بو تكلي دسلاته بو دسلاته دا جي گوهرتنا معنوين چيكرنا وي زحمت خويا دكه چاوكو ديرو كده زحمت بو بله بملياران يعني مليار ونيف مسلمان نبنجي أنا هندك مليار كي إنسان دبي مها فيروز دا أم بيجن عبادت كرن روجي قرتن أم تبينن روجي جي خواندنا قرآن جي نكره كرنا نميجي جي گوهرتن و گوهرتن اكي كو جواك شخصيات كسايات تدا بگوهرن گوهرتن اكي بوي رنگي بر بچاف چه نبو ما ندید لو را گوهرتن دا احلاقی دا چه دبه احلاقی ما نگوهری دا احلاق تا گوهرتنه کی بنگهین چه نبو خوزی که مکاری بیا جخور تدی دبجن یا مروف ساله جاره که لأوروپا انسان ایکو تجارتی دکن ایکو چه دکن او انسانانا گوهرتنه دو خدا چه دکن او ساله جاره کی ام بیشن حساب خود دنا دولته خوزی که ما مسلمان هاجی لگور قرآن عظیم شان مساله جاره کی کاری بیا دیلکچا خود تجکره نویسا خود تجکره مدبکره هندره ظرف او خدای خواه که الرحمن الرحیم مجیر بشیانده مبگوتا یا ربی اف سالکو مدرباز کرد دیجیانا مدا فسادی هبو فتنه هبو و ساله مقلم سردکشان سالا پیشی ما از گیشتم رمضانه مفسادی و فتنه ترکان لیست حیف و مخابن ام دبینن رمضان بویا جرزه همه مها رمضان ته هر کس نان خود بخورن او خود فطار داده چقا نان بخم و به مه چقا زور داده چوار روزی بگم بیا هوای بویا کلتوره کی چانده کی بویا عادته کی بردوام دکه ای سالجی وک سالن بله دی سواها بردوام کرد بله سیدای مالا تبابه سیدای من تدی تگلک چتی گرینگانی زمان تبسا ام بیژن عربا کر دورا بری مشرکا و چاقی کداما که بسا مشرکا کر اذا اشور الحروم هذا مشرکا شر و دعوی خوش جید هیشتن ام ده مها رمضان دانن چما دناو بسلمان هذا بطایبه چما لسر گلی کرد و ولات کرده تم شر و بامبه دوباره يعني اوی که بناوی بسلمانی ویدی که اف چرا و شیدانن و بسلمان سرا کوان بسلمان دوینن اولدار دوینن او بسلمانانا چه روشیدان لگوری که عبادت دکن جی هم عبادت بکن هم کسی دوی روشیدا به پاریزن یا جی ریحوالی وان و جیگری وان و پشگیریه بدوان شکرم آخر حکیج مرا شیدو باید مالتا و سیده بله نها اساس پرسکره که ما چیه برای ملاقاسم پرسکره که ما مسلمانا پیوان متو نکرن پیوان مروب مسلمان قرآن بو گره لگور پیوان قرآن مجیان آخوا اقامه بکرا تدیان بجن قد قامت الصلاة نمجی زندی بکن گره مجیان آخوا ببی آوای زندی بکرا چیه پیوان قرآنه؟ پیوان قرآنه دوه مهیدا تشتکی هینه مدکه دبجه اگر و بری کشتن چه کریه دوه مهیدا کشتن راکن و کشتن جیان آخوا و جیان جواک درخین اگر و حتی و مهی بریا کو قرآن وره و دراو کرنه و ملت خاپاندیه پشتی کون کتن دائره اسلام و گو اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله دوی وندم ج خاپاندن و دروا بردن یعنی وند جیانا خدا دا احلاق خدا گوهرتنه چیکم لسال حیف مخابن وک وجهانی زمان اساس تشتی کو مشرکا دکر ایرو بناوی اسلام هنکی دسهلاتن کو دسهلاتاری عالم اسلام دادکن وقت دولت ترکیه دولت عربا دولت فارس ایران جیته دا دسهلات اساس ام دبینن دکریارین خدا
ji müşrikê ku em behs dikin beriya İslamê hebûn di jiyatiya Pêxember aleyhissalatu vesselam kirin, şerrê Pêxember kirin, hevalê Pêxember şehîd kirin, apê Pêxember şehîd kirin, zarokê Pêxember ji birçîbûnê ji ambargoyê kuştin. Îro kesê ku dibêjin em li pey Pêxember diçin, navê wan İslam e, nimêjê dikin, rojiya digirin. Heta hinekî jê nizanin belkî bala kişandiye niha li umrê bûn, berê do pêr li umrê bûn yani. Diçin umre dikin, lê tiştê ku Qur'an dibêje, pîvanê ku Qur'an datîne, ji wan pîvanan ji xwe wan pîvana bicînayînin. Pîvanê ku li dema müşrîka hebûn, ew pîvanê ku we behs kir, ew em bêjin ew şehrê ku ew mehê ku têda digotin kuştin heram e, kuştin nedikirin. Ewana meriv dibîne ku îro kesê ku bi navê desthilatê di alema İslamê de desthilat di dest xwe girtine, ji wan müşrîka geh bi geh, metre bi metre, kilometre bi kilometre bê ehlaqiyê xwe da zulm û zorayiya xwe da ji wan derbas kirine. Nimêj dikin. Halbuki müşrikê ku di Mekê da bûn dijminatiya Pêxember dikir, ewana divan meha da kuştin qedexe dikir. Digo em hebûdû gere nekujin, xe nebe sê meh çar me em hebûdû nekujin. Vê demê bira di nav aşîtî û sulhê da derbas be. Îro kesê ku ji xwe dibêjin em Müslüman in. Berê xwe didin Ke'ba Şerîf. De camiya da nimêj dikin, rojiyê dikirin, fetarê dikin. Heta fetara pêşwazî dikin, insana tînin fetarê. İftar bu anda dinkirin, derin umre jî dikin, lê di yek saniye du go roja Ramazanê, rojiya Ramazanê dest pê kiriye nesekirîne şer û pevçûn û kuştin. Têrê nake hinekî însanên ku dibêjin em Kurdin, ew jî hinekî perçeyê desthilatê ne, ew jî bi wan re kuştinê dikin, wêraniyê dikin, em bêjin wehşetê pêk dînin. Lê Xweda Azze ve Celle di Qur'anê de nabêje kuştina însanekî dev ji meha Ramazanê berde. Normal jiyana rojane de însanekî Müslüman însanekî bikuje wek hemû însaniyet kuştiye. Suret Maide ayet 22. Dîsa Suret Nisa di müminekî bikujî laneta Xwedê li ser te ye, gedeba Xwedê li te ye û te ebedî di cehennemê dayî. Evê ku vî karî dikin, vî kuştinê dikin di meha Ramazanê da. Bi seda tiyara, tank û top û kuştinê nava welat û dervayê welat pêk tînin, derin umrê jî dikin, nimêjê jî dikin, terawîha jî dikin, rojiyê jî dikirin. Di bir de mirov dibîne di guhertin û veguhertina vana da li gor İslamê tu tiştekî tin neye, berova jî ji müşrîka geddartirin. Ji dema cahiliyê müşrikên dema cahiliyê bi bêprensîptirin. Ji müşrikên Mekkê gelekî daha wehşîtir û zalimtirin. Eger wiha be mirov wê çayê vê pirsê bike. Gelo hema mirovekî got ez Müslümanim, dema van tişta pêk neyne û vî wehşet vî zulmê pêk bîne, çi dibe? Me dît Qur'an dibêje kesê ku kuştinê bike ebedî di cehennemê de ye. Kesê ku diziyê bike feqta'û eydiyehuma, destê wî jê kirin. Kesê ku xerabiyê bike em bêjin ê bi ezabê Xwedê dibêje ez ê wî ezab bikim, ez ê wî ceza bikim di cehennemê de bicî bikim. Ê ku vî karî dike li gor pîvanên Qur'anê heqê wî musteheqê wî ezaba Xwedê ye. Mirovê bawermend digot dibe divê mecbûr e sulhê bike, mecbûr e aştiyê bike, mecbûr e ehlaqê baş pêxîne. Çünkü mirovê Müslüman sıfetê wî ew e. Tedî Peygamber aleyhissalatu vesselam dema tarîfa Müslüman dike, dibêje kesê ku însan ji zimanê wî û ji destê wî zerarê nabînin, navê wî kesî Müslüman e, ew kes di Müslüman e. Îro em dibînin kesê ku ji xwe dibêjin em Müslümanin, ji xwe em ji destê wan, ji çavê wan, ji zimanê wan, ji goyê wan, ji lingê wan, însan, cîranê, derdora wan hemû ji wan zerarê dibînin. Eva têrê nake, evê ku vî kiryarê dikin, vî xirabiyê dikin, vê nebaşiyê dikin, hinek jî alîkariya wan dikin. Di safê wan da, di nimêjê da disekinin. Li ser sofra wan di îftarê da ronî dikin. Peygamber aleyhissalatu vesselam dibêje kesê ku bi gotinekî bêjî,
ده قتل إنسانك دا جي بقرة تبلي وي قتل بك ده روجا قيامتي دا سر أنياوي دنفيسينا أبا مروفا جرحمتا خده بپاره او انسان کو ایرو د صفه وان دا نمیجه دکن او انسان کو ایرو د سر صفره وان دا رون دکن بوان رفتاره دکن جبیر نکن خدا هي حساب هي آخرت هي خدا عز وجل دبجه إن السمع والبصر والفؤاد أب دليوه ميجيوه چاويوه گوهيوه زمانيوه همو برپرسيارن او حساب بدن اب كشتنه كو دوه مهيدا دبن اب انسانه كو دوه مهيدا تين قتل كرن اب ظلما كو دوه مهيدا پیش تكوه او انسانه كو بدنگن جي شيركي وانه او انسانه كو دش في ظلمه دش في وحشته كار ناكن دعا ناكن دش وان در ناكبن او جي شريكي وان خرابيه وان كريارانه لو را پیغمبر علیه الصلاة والسلام ده حدیثه که دنه داد بیجه ده بیجه کسی مسلمان دما خرابی که دید به دست خوید خرابی جهولی راکن اگر به دست ون نکارن قوتا و هیزا و نینه و دمه به زمان خو مداخلاوی خرابیه بکن اگر او قوتا و جنینه جدلی خو جدلی خو جمیجی خو بغض بکن هذا ذلك أضعف الإيمان أبا هري نقطة ضعيف إيه باورية ودا مي أب وحشتها كدبا أب خرابيا كدبا أجر أم دنگي خل بروان در ناخينه أجر أم لدجوان مجادلة ناكن أجر أم بدل خوش الدجمناتيا وان ناكن ذلك أضعف الإيمان جنينة وچاي إيمانا با إنسان كدمها روجيه دا نميز ذكر روجيه دقر صلواتاتين شبا ليلة القدر إحياء دكن لقور في حديثة پیغمبر وان آياتكم أخواندن برا أو خو بدن بروان بيوانا دد كي داري داد مينن در واي دائرة إسلام دانه خده ما محافظة بك يا ربي أب بهشياك وتناف كسي كش خورد بجنا مسلمان تبلا كريه تذي بهشيه جنابه من رابكي تدلي ما فاقش بكي وجدانا ما بلند بكي كو أمكار من حقيقة فهم بكي مسلمان مؤمن كتنا روشكي وهذا تشتكو قرآن عظيم شان قد غكريه اوي تشتي هميان فيكتين كشتنا دجيانا مدايا مال ويرانية دجيانا مدايا فسادية دجيانا مدايا فتنة دجيانا مدايا غيبة دجيانا مدايا بكي ام چاوا مسلمان ام لگور كيجا بيوانا مسلمان ام لگور كيجا بيوانا روجي دكرن ام لگور كيجا بيوانا نميجي دكن ام لگور كيجا بيوانا شبا ليلة قدر احياء دكن ابجي جرام مروف باورمند ببينه كود تشرا وشيدايا دما ام دياد دبيجن سيدا ون كردن ون بحثا كردياتيه دكن نبابو انسان فقير جبرچينا دمرن ودست خود ريجي كي كريه ون دارن افغانستان نيجيريا فقيره رالي كاري دكن ابجي دروا فقير واش برچينا دمرن نان تنه يستر چوبي نان توب دكن تدچي لفلسطين تدچي لنيجيريا تدچي لافغانستان رالي كاري دكي دوردا ليستكه كي هي لوردا خاپاندنه كي هي كرد برچيه عرب كل كردستان برچيه تركيا كل كردستان لتركيا برچيه تدچي لكي در آلی کاری دکی آلی کاری نیجریه دکی ایرو دولتی کو سر دولتیه دخوان و دخوان اسراف دکن لی همولاتی وان نان تنه بخون ابا بنابه اسلام حرکت دکن بنابه مسلمانتی حرکت دکن جبوی دوی انسان ما همو بیاد ظانبن پیوان نه دولتن پیوان نه پارتینه پیوان نه طریقتن پیوان نه جماعتن پیوانا مروف مسلمان قرآن عظيم شانه أولي جرى كشتني جناب أخو أم راكن أولي جرى ظلمي أم جناب أخو راكن أولي جرى أم نحقي وحقارات جناب أخو راكن كو أم كاربن أم بيجن أم دكيفن دائرة إسلامي دا كسي كو بخواذا بكيفا دائرة إسلامي دوي جبو وان تشتا كارو خبات بكي خودي لبو تبات بكو كاربا بكيفا دائرة إسلامي تشتي كو تبيرا من
خدا عز وجل دبيجه اي محمد تظاني عقبة شيء وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو كسيكو كولان آذات دكن كارن بكفن عقبه دا كارن بكفن دبي چرچوا إسلام دا ام إيرو بناوي إسلام إنسان أشخور دكن كوله ببارتيتي ام دكن كوله بالطريقة ام دكن كوله بالجماعة ام دكن كوله نكو ام إنسان هشيار دكن شخوي هشيار دكن وان آذات دكن بالشكل كي جدا بناوي دين ام كولتي بلا دكن جبوي دبي بيوست مروفي باورمن فك رقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة أو يتيمكو أم بيجن فقيركو تجوان رأالي كاري نكي تدفتي وان نقري توان فيش نخيني تدعوة تشيا إسلامي دكي تريبري مسلماني إيه تشي تبخوي فخوي يعني أم بخون فخون ام للوكس بجيان بكن وبرابراي ما امير مسلمان جي لسرناني سر شوبين نان طوبكن اظاننا وما ادراك ما العقبه عقبه شيء مالي خط بفقير را باروا دكي تناكو جبو انسان بخافين ديش نيجيريا دو حب ناباد بيجي وتمليون اج مسلمان طوب دكي تخي بريكا اخو بيج خورا جيان كي بردوام دكي جبو ابراهيم القاسم مثلا ظانبونية إهشمندية حتى إنسان باورمن هشي خو شغلينا حتى برصاج خو نكا حتى برصاج دور خو نكا نكار رمضان يحيى بك لو رمضان مها اقرأيه بخوينا هين ببا بعلمه لدش خرابية تكوشيني بكيه اگر امبانا نكن تشتي ام دكن عادة جبر ويجي تو غارتنا كي دجيانا مسلمان هذا باورمن هذا كينابه جاردن رف برف حضار بحضار جبن لقمه كنان ببينن امتين بحرادة تفرطن هر وهاي سيداي متابعة عمري كر من برسكي كتبيرا من ولدري نفيسي هكينا بيتا خدي جي اولهي الانسان كودشن عمري بحزارة با قورماش بو چه خراد برن قالوا خدي وانا باريزه جبو چه برن ولدري بحزارة با حوجي هيتون هي وهذا البلد الامين خديت بشه اف جهاد جهه كي هاتيا باراستن جي باراستنا انسان آئے کسی کو لدوی دریبه هاتی باراستن اوانا جبر کو پری ظلم دکن خرابی دکن د تو دری د امنیت دانن کسی کو لوی دنیای د کعبه د بحضار عسکری خو بپاریزه آخرت د خوش چه بپاریزه ايش زبانين جهنم چه اخو بپاریده کسی کو د مالا خوده د حضار عسكر لدردور اخو توپ که اوا چه تیدا مایه اوا فرقا وی جه فرعون و نمرود تنیه ابو جیل بلاد هندره کعبه دا خود ند پاراست ابو لهب به هندره کعبه دا خود ند پاراست ولید کره مغیره ده هندره کعبه دا دردور کعبه دا خود ند پاراست دگو اف در پیروز آرامی هیه امیرو دبینن کسی کش خود بجن هم سروک مسلمانانن هم سروک دولت مسلمانانن به هزار قماندو و عسکر ده هندره مالا خوده دا خود پاریزن مالا خوده دا جوان را راحتی تنیه مالا خوده دا جبوان وقت ترسیه شخو آخرت دا انسان گره بیا هندی حساب بکن روشوان چیه و چکر و چقا انسان ایشان دن کن دا مالا خوده دا خود پاریزن و چک بسر انسان مسلمان آنیم کن دا ناف مسلمان دا دا کعبان مسلمان دا به هزار عسکر خود پاریزن و چکر اوا جیه پرسیه تابی او بلکی وانا فوترافا ام بیجن وقت فیلما وان فوترافی خو بلا دکن هاتنه كعبه دا عمره كرنا اما جبير دكن خدا عز وجل دبجه وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون وننذيك ببين شوا ظالم سرسري سر نكون دبنتين خواري انبياء باش تظانن ظالم كاركتري وان اوه تاني انسان تخازن بخافين لو را خديت بجه فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم او دخوازن بوان گورنتیا بوان فیلم انسان بخافین اما باور دکم داویا فیلم هات دبیشن انگلیزی دبیشن the end يعني
نتیجه وی هات ترکید بجن صون مثلا وان قدیا بأو نورمال نمر بدست هنك نبرنجي عمري وان قدیا ل هيهات 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 دنياجي لخور كرن حرام نكارن دمالا خديدا بي عسكر بجين واخرته وان الله اعلم. الله ثواب سيدايما سيدايما سبي ججنا رمضان ججن چما بن نوا گله که بسلمان و بشر و قتال در باستر یعنی واقعا ججنی چیه کرنی که بسلمان دکن مصیبت بلای نمسلمانی شاشیه بله نها جشن روز کیف خوشیه روز آشتیه روز براتی روز وکویه روز دست هفگرتنه روز هفدو حمید کرنه جشن تی ویواته او بریا کتواری بکی بی جشنه ملا قاسم تگره آماده کاریه بکی جبوی پیغمبر علیه الصلاة والسلام بجد دست بکا روزی رحمته نیوی وی مغفرته پشتی نیوی داویا وی آزادیا جو گناهانه ما حتی وان گناهانا با کشتن و با خرابیا هبه دوی مهیدش بر وی مغفرت چه نابه اگر مغفرت چه نبه رحمت چه نبه ای چاوا جشن وره پیروز کرن مغفرت و رحمت چاوا چه دبه ته کشتن ظلمه نحقی وحشت جنابا جواکا خورادی کی ته جنابا خورادی کی پشتر جنابا جواکا خورادی کی پشتی کو توانا جنابا خو جنابا جواخی را کرن ته دکاری بیشی من تکوشینه کی کرد من شورشه کی کرد دوی شورشه دا من به اخلاقی را کرد دوی شورشه دا من فقیری را کرد دوی شورشه دا من کشتن را کرد دوی شورشه دا من نباشی را کرد پشتوی تدگیجی نتیجه تجاجنه پیروز دکی یعنی آنها بلکی معلوم تماشوان میشی دبیجن روژا نوروز روژا آزادی روژا خلاصیه ایجا آلمان دبیجن روژا فلان روژی فلان روژا آزادی میه ترک دبیجن 30 آغوستوس زافر bayramı. İşte em gereb yazanı bin. Roja cejna Ramazan xalasiya ji gunehu ji xarabiye ji nebaşiye ne tane şahs civak vana pek dine. Civak dema vana pek bine huzura dünya ve ahirete çedibe. Huzura dünya ve ahirete çe bu mirov hak kir mirov vi cejne piroz dike. Demek ki iro me Müslümana eva cejna hane hak nekiriye jiber vi Xweda لسر وانجي لسر ماجي نهاتني ما تقول قي كرد د ترسو او كيدانه تبلي هبيه دانه هلا لي بنيرن كردي صد المال اخوان د ترسي دانه سر عرض خود ترسي دانه ابانا د مال خود داجي د ترسي دانه ابانا د هندره كعبه داجي د ترسي دانه ترس تاني نجبو ميه جاجن تاني نجبو كردانه اساس جاجنا وانجي تن جاجنا ترسونکن ترسیانه د دنیای دا ترسن د آخرت دا ترسن جهوال خود ترسن جهبجین خود ترسن جقورمای خود ترسن اب حیات نینه جبوکو ام وی حیاته بکن جاجن دوی اب ترس جو ارترابه ترس چاوا جو ارترابه ظلم و زورداری جو ارترابه ظلم و زورداری جو ارترابو یره ترس فقیریه جو ارترابه کسی فقیر نمینن کسی ام بیشن بلنگاز نمینن کسی محتاج نمینن و چای ام کارن بیشن دما آزادی هات آزادی اقتصادی آزادی فکر و رامانی آزادی عبادت آزادی ولات آزادی ملت بونه بجیبو امکارم بیشن و دمه مسلمان بگیشن حقیقت کاربن جشن راستی پیروز بکن لما سريرو جاجن تنا چونکه هنکی دخون و دخون هنکی دکوجن سعودی عربستان دا جاجن تنا چونکه هنکی زنگین هنکی برچین آدمرن لیمن تنا چونکه هنکی زنگین هنکی دکوجن لبنان سوریه ایران افغانستان ترکیه کردستان سوریه تو داری جاجن تنه لورا ما جاجن لخو حرمان دیه ما بدست خو لها ما كسبت تشتكو ما كسب كريه ما بدست خو خستيه گناه نباشینه جبرویجی آرامی و جاجن چه نابه جاجن وک ناب دمینه دما ما کردستان دا عالم اسلام دا فقیری جو ارته را کر ظلم جو ارته را کر وک هوی آزادیانی هر کس بدله کی پاکش آلیکاریا فقیریا کر دست برای خو گرد حمیز کر و چایم کارم بیشن جشنا راستین ویدا می پیکوره اف جشنا کنه هم دکم جبوکو او تشتکو قرآن ده بیشه پیک ناین جشن نابه وک جشن تنه گرینه تنه فقیریه تنه هم بیشن زندانه حبس کرنه و تنه نباشیه ادناف نباشیه داشت جشن چه نابن ولو جشن هبنجي
ناگیجه حقیقت خود. سیدای من تماشاوانی مگلک سلاوی اونها سلاوی مجموع رو هنن لیست تماشاوانی که من دوسته جارم پیام خود نویسه دوی ام چند پرسه مچه من نابرسه بینه پرساویجی دوی جه اولان و اولداران ما پرش دستی اولان و اولداران کشاندن رقم های نویسی 600,000 بکی بس 6,000 یا 6,000 کر بکی جمیناوی بجی بیره که این کردان هاتن فروتانی جدست ام بیژن عربان دوی هون جبوناوی قد شد بیژن شخو او کامه بلی بکی اف جامیر هینا حیواناش دوی سروکی جیکی تشنابه امه بالصبر همویا بله. حمید بکن امه بالصبر بله. بسوا همویا جی بدن امه دیسا راستی کو ام زانن و ام تدا جیان دکن امه بیژن نها برانو مثلا اولداری مگوت کشتن حرامه کی گناه کی هری مزنه او تشتي كواتيا جوتن او نا اول دارن ام جرب يضان بن فانا اول فروشن باول دانو سندن يدكن اول دار انسان كو ما قوت ولو بكلمه كي بيغمبر عليه الصلاه والسلام قوتيه د دربار كشتنا انسان دا قوتنه كي بلا بيجه تنه قوتنه كي بيجه د روجا قيامت د مرحمت خدای به پاره اب انسان كو بحث دكن نتنه د شغال د جن كشتن د کوبانی دا كشتن ایرو لچیای کردستان لباشور کردستان دکشن لباکور کردستان دکشن اوانا نول دارن اوانا اول فروشن اوانا اول استثمار دکن علاقه وانا اول تنه او انسان کو جماجی بعد گارین اند بجن وان تشتكي ناكن راست دبكي ما في مهبه فقط بلكي مناص ناكه امجي جبوكو افكار ستا فيك نين ام حوالی می ملا قاسم حوالی می شورای دینداری می درست به شب و روش تفگرن کار خود کن که ماسی تننه بله که ماسی هنه لیم بیاد بیجن او کسی که وند بیجن نه مسلمان نجی برای منه اوانا ظانبن گریدای دولت غربینه کردستان اسلامیت پرچه نکر کردستان لیبرال لوزانه انگلیزا فرانسا آلمانا و امریکا هم پرچه کرد روسان پرچه کرد ایرو جی کسی که ونده بیجن ایشت جی سروک عراقی جی اردوغان جی همو او انسان کلوه داره به کشتنه دکن علاقه وان به دین اسلام تنه شکل وانه تنه نمیج ممیش کرنه لید کریار خدا گریدان پوتین و گریدای بایدن ایشت جی گریدای وانه اردوغان جی گریدای وانه حتی هم وی فراستا خو برفره نکن حتی هم وی حقیقت نبینن دست لپیش ما دیگرنم تنه وانا ببینن امی که ماسیه بکن ایرو جواکا اسلامی کردستانه زیدتری 5 ملای وی شهیده به 10 ملای مد حبسه دانه لی اگر ونده بیشن ایکو برانبر من شر دکن مسلمانن راسته ایکو بگورنتی لپیشی من مسلمانن چکی وان تقمنی وان سیاست وان هفکاری وان پشت وان تعلیمات وان همو کسی که جخورد بیجن ام سروک دنیای نه وک بایدن وک پوتین وک ایدنه اوانا الکاری وان دکن ایرو اگر ام بیجن امو مسلمان کرد ام ورم برانبر هف اوا چوته امو مسلمان دیتره درست گرم یکیتی خواه با بکن نکو ام واناش خوب بقاتینن با بیجن ایکو نحقا ظلم دکن ده صفی وان دا جی دگرن شخو براتی که مبوان رتنه اما اف شاشه اگر ام بیجن اسلام دفجه بردن ابا شاشه تو کس نکاره بیا جمرا بیجه تو کس حقوی تنه جمرا بیجه جبو کووان انسان خرابیه دکن دفجه دینه خو بردن اما به دینه خو بگره دایبن لورا دینه ما اساس چکا میه چکا ملت مظلوم دینه اسلامیه اما اف چکاش دست مدر خستنه جبرکو پری وان زیده دستنات دست وان دایه به وی چکی لما دخن نایوی معنی اف چکا چکی کی شاشه چکی کی راست نینه نه اسلام آلیکاریا مظلومه دکه خوده لجم مظلومانه پیغمبر حواله مظلومانه اوی کنها بی ظلمه دکن تو علاقه وان ببی دینی تنه کسی که وان سوالا جی دکن از دخوادم جوان را بیجم برانو ملت مزیده تریوی مسلمانه اف ملت دوی اسلامیت راست هین ببه لگور اسلامیت راست وره پرورده کرن لگور اسلامیت راست دعو دوزا خوبکه دعو حق خوبکه یعنی اسلام نابیشه
ولات تركا ولاتك إسلامية كردستان نا ولاتك إسلامية ولات كردستان جبو مسلمانة وجبو كردان مقدسة إسلام دبيجل ولات خودي دركبن أم دنويسين دبيجن رغم فيها دبرا أجر وهبالي ما دبيهذا ورن أم تف بهبرا كردن مسلمان كدناف إنسان ناف سيستم داغر كردا جي دغرن أم واناش ياركن نتنه كردن مسلمان دناف وان داغر كردا جي خود دغرن كرد خفروش رنگوي دبا سوسياليست با دبا مسلمان با دبا نظام أهل إنسان حقيقي با دبا ديمقراط بفرق ناكه كرد كدناف داغر كران دا صف داغر كران دا جي دغرش خو كرد خفروشه اما ام بي شاشيه نكن اي كدشي داعش الشر كرم ديسا جلك جوان زارو كي مسلمان ابو المسلمان بو اي كدشي تركيا جنا شر دكن جلك جوان زارو كي مسلمان انا وقت ما جو بس صدام ملي ما تجي فانا تشتاد بيجن حبسي دانه مرب جرى اهل حقيبه حقيقه بباريزه واجرم بيجن تاني اسلام ومسلمان فيادكن امي عقل وهشمنديه خدا كيماتيه بكن لو رفا اردوغان هبال بندوي بشار اسد وهبال بندوي كاظمي وهبال بندوي حتى هناك خفروش مبله بدست سردست جهان لكردا دخن يعني بدست بوتين وبايدن بدست اوروبا والدنيا لما دخن اگر اوروبا ايرو روجه كي تنويجه از بشكريا اردوغان ناكم از بشكريا داعش ناكم از بشكريا اسد ناكم بوتين نكارن 24 ساعة لسر فيها بالسكن جرام فان حقتها ظانبا وفان حقتها تسليمي بكل مرة سرحت جبوي فابراهيم ميكو سؤال اخو برسيه ادخوازم انا كده بفكره برسكريك نجي اسلامية برسكريك جي بوليتيكا ناف نتوية قريش وبوليتيكا دسلاتك ودا عالم اسلامي دا دسلات دسوان دايه برسكريك جوان پیدا دکه پیدا دبه نکو جي اسلامي پیدا دبه ری سیده مالات سیده میشه وقتی تو زنم رمضانی هات تاویا ویسری جشن رمضانیه گله کرد کارن به چه دست خود درجی برای خوی ولات فقیرا بکه هنکی سرج مرشی رو بکن مثلا وقتی میان ام بی کردی آوروپایی حتی حالو درمیان روشوان باشه ولات مدا گله کی برای مد تنیدن فقیریدن بلنگازیدن حسوزیدان دانن توصیه و لگوری اولا اسلامی دین اسلامی چه توصیه کش گله کسرا ما قلت اف مها رمضان وكوجي بينا سكر مها آليكاري ودسف قرتني دفج اردوغان وفلان وفلاني بردن او اناش خدش مناتي ذكن كام كارن شبك مثلا ماجي ابا وعملوا الصالحات ام عمل صالح بيكتين جبوا ملتي خو ام جبوا ملتي خو كارو خباتي ذكن بحضاره بدي حضاره انساني مد زندانه دانه ام چا كارن دست خود ريجي وان بكن نورمال جرام سرفيا اورغانيزا ببن او انسان ميكو هاتنا كشتن سيوي وان هنا مشا كارن الكاريا وان بكن لا اوروبا 2 مليون كرد دجين ان هندك 1.5 مليون كرد مسلمانه مع رمضان اذا روجي قرتيه طاعت كريه شويه تراويح هاتيه سر صفراوي بين 6 جوره گوشت هي كرد كلوه دريه فقيره بلنگاده دولت ليددن او كرد هيفيا ما لبندا ما جبوي هنا دبيجن سيدا ام دشينن جملاتي خورا الدبيجم سازيا وهي جواكا اسلاميا كردستاني اوقا مزقفتي وان هنا اوقا كاركري وان هنا اوقا اهل جهدي هبالي وان هي اوقا جماعات جواكا وان هي بينن آليكاريا اخوة دجامين جواكي دا نورن جواكي دا تسليمي وان بكن اگر فقير جي لبابا هبن فقيرك حقيقة فقيرا نافي وان تلفونا وانجي تسليم جواكا اسلاميا كردستاني بكن وتعقيب بكن كان وان برد جيجين وان يا ناجيجين وان حتى نها ما ببيع واي كر الفكرة هاني شاشة هناك ملد بيجن برا انسان بدست خو ببن بدن اقرباي خو وان بدست خو بدن جي ون قاسي سازيه كي نكارن تاثير بكن لورا بدست خو داين حتى دركيه ايرو داينا فترة ذكاتي بسازية جواكا اسلامية كردستاني لسر ما همو كردين مسلمان فرده ام گره هم جبو توف کرنا پرج بو جواکا اسلامية كردستاني آليكاري بكن هم جبو كو شياندنا وانا ماليكاري بكن
يعني هم جواندنا وان فرا وان زكاة وخير وفترة هم آلي كاري بكن هم جي اگر فقير الولاد هبن والناس بكن اواناج مرا بيجن داكو هم كاربن وك جواكيكي وك ملتك الفقير يخو هدي دركب جبوي كسي كود بيجن ام تاني بشينج عقرباي خورا هنا كي ملاجي هنا دبيجن بدنا ما ندنا وان بدنا جواكي بدنا صادين خو صادي سبيل سر لنگا كارا ملت بپاريزه صادي نبا شخص لقور دلي خو نزيك دبا اما صادي حقي ويتنه لقور دلي خو نزيك فقيره ببا جبوي ام صادي اخو ما ذن بكن ام لصادي اخو خدي دركب خير وخيرات اخو ام جريقاي بريا صادي اخو بدن ملت اخو ام فقير اخو جسر صادي اخو بصادي اخو را بكن تيكليه ام لكي درينا بفتيش اخو بمقبوض اخو وقرش اخو داج حساب اخو برسكن سر ناوي همو براين مين كود جواكي دا دخبتن ام كارن هرقاب حسابي بدناوه حقي وو حساب برسينه هي لي ونجي برشيكي في جواكينا ونجي قرل في جواكي خودي دركبن ونجي بجواكي را دانو ساندنا بكن دناف كاري جواكي دا جي بگرن داكو ون خودان خير بن ون خير قزنج كن اگر ون دخوازن كردستاني آزاد بكن وك كردي مسلمان اگر ون دخوازن كردين فقير جبلانگازي خلاص بكن دبي ام صاديبون دناف جواكين خدا بجي بكن صاديبون مهمة درنجي مهنة مسقفتي مهنة نونري مهنة قومتين مهنة انبانات زيدا بكن بريكو بيك بكن ام ببن جماعات لو را پیغمبر عليه الصلاة والسلام بجاء الجماعة رحمة والفرقة عذاب د جماعت بونه دا رحمت هي د ملت بونه دا رحمت هي د فرقه دا د پرچبونه دا عذاب هي ج فرقه بونه دور كبن لو را عذابه بدست جواكا اسلامي كردستان آلي كاري بكن ما ايصال بريار دا ام همو آلي كاري جبو باكور كردستان دكن لو را روشا باكور خرابه باشور روجاوا ببا نبا خو اداره دكن اما با سيستما نمرود با سيستما فرعون ملت باكور پریشان کریه گله کی مالبات هنه زارو کی وان د حبسه دانه دخوازن هم زارو کی خو زیارت بکن حق ریا وان تنه کو هر زارو کی خو زیارت بکن گله کی سیویه ما هنه دیو بابي وان هاتنا شهيد كرن شكي كتنا املوان كن ابا وظيفه ما سركيه جبوكو ام خير وخيرات يقول كاربن باشتر بكجين الملات دبي هر كسيكو جبي ملاتي حسدك جبي ديني حسدك جبي ولاتي حسدك بمرة هبالتي بك هبالتي اما الفراش الولاتي بك داكو ام كاربن آلي كاريا ملاتي يخو بكن وظيفه خوي ديني نتوي امروفاي بيك بينن هبالي ما آمادنه از باور دكم گلك حتى نها الكاري جيشت يا ولاد ليش فر شون داشي حتى عيد پشت عيد جي ان شاء الله الكاري كمايه امي هميا بگجينن كسي فطري خو ندانه كسي دانه شياندنه اقرباي خراج جارك دنه بدن جواكي جارك دنه لجواكي خودي دركبن بدست جواكي الكاري بكن والوقت بدست جواكي بكن ام همود بن جواكي كي وان شاء الله سركفتن جي نيديك دبا رحمت جي نيديك دبا ایوا سیدای مالاتا سیدای من پیامت جبونا جشنی چه جبونا گلمات دبیا برنامه يعني تشتكي دني جداد بيرات هذا هذا كار بيجي بله اذنها جشنا عالم اسلامي يه مسلمان درست يكو قرآن فهم دكن دخوينن تدك جند جيانا خدا تطبيق دكن از اولي جشنا وان بيروز دكن دويام از جشنا وان انسان كو قلبي وان صميمية درست دخوازن اسلام ناس بكن وجيانا خود اسلام دجيانا خدا بجي بكن لإسلام هي ناس نكرنا اد بجم جبوب بججنا پیشیا مجی ان شاء الله خود فراسته وان وکه جیانا وان راحت که کو اسلام ناس بکن اد بالتایبت ججنا ملت ما کرد مسلمان بالتایبت پیروز دکم اجوان را میجیه کی باش فراسته کی پیشکتی وجدانه کی بلند برخدانه کی بلند دخادم اد بجم ام همو به هبره ان شاء الله ججنا پیشیا ما ججنا قرآن دا دناب ملت خو لسر خاکا خویا پیروز به هفر دناب آشتیه دا براتیه دا وکهویه دا ولاتی کوکوتی دا فقیر تنبه ولاتی کوکوتی دا به حضوری تنبه خودی بکه قسمت ما ام ججنا قربان ججنا پیشیا ما به وی رنگی پیروز بکن جارک دنه ججنا و همویا پیروز دکم خود عبادت و طاعت ما همویا قبول که خدا هشمندی اسلام دناب جواک اسلامی دا بجی بکن
گلک سپاس که سیدای من بریز حافظ احمد تورالی سروک جواک اسلامی کردستان جوان پیامی تر و وارا کسبی ججنه تا گلک آگاهداری خوش تمام گلک سپاس که جوانات سیدای من بلی گلی تماشاوان نیجا ام هاتن داویا برنامه خو سروک جواک اسلامی کردستان گلکی پیامی خوش مردا و امی داوی دا به قصیده کی برنامه خود داوی بکن و اجوی داری جشن رمضان سوی سریدا لگلی کرد بسلمان کرد درست کرد باش و بسلمان که ضرر روان نگیشتن کردا اوج دنوزا جشن واجی پیروز دکم لی کسی که به نوع بسلمانی حیله کاری و سخت کاری دکه ام نوان ناس دکن نجبون وان جشن و جشنی تکن جشنی خوشی ام ناویجن جشن وان پیروز به و جشن گلی مظلوم گلی بندس گلی بلنگاز گلی خیرخواست تمام جیانی که ام جشن تبا پیروز کن و دوی بمین خاطری و حتی نی برنامه کیدن بمین خیر و خوشیه دا قدري هب شرف ملكات رف برف باور منو بمسر جيق ضاب خازن عف سلام للسر محمد او رسولك ذا القشه لاقونا قضا قرآن ريكي راسته فرخوشه قانونا قضا قرآن ريكي راسته فرخوشه قدری بوهای خیرتر هزار مهایه آیه تا دست بکی هات اقرب اسم خدایه سلام للسر محمد او رسولك دلگشه لاغونا قضا قرآن ریکی راسته پرخوشه قانونا قضا قرآن ریکی راسته پرخوشه شوا قدر جواره فرشته هاتن خاره لما تماشا دکن سبیرد چنجوره سلام للسر محمد او رسولك دلگشه لاغونا قضا قرآن ریکی راسته پرخوشه قانونا قضا قرآن ریکی راسته پرخوشه شوا قدر رمضان مكر زارين وفيغان ربي ما في مظلومان نهي للجم ظالمان سلام للسر محمد او رسولك دلقشه لاغونا قضا قرآن ريكي راسته پرخوشه قانونا قضا قرآن ريكي راسته پرخوشه